sokayıp gider. Apam sakayıp geçecek, Kırgızistan'ın bizge yardım verilecek. Adam yakında kaza buldu. Apam yakında kan kustu. Bizge yardım verilecek. Kırgızistan'ın babamın yağa varıp borun almıştırıp geliş gerek. beri şu boror menen orayım. Sirroz peçen dep diagnoz koyuştu. Testesten orup kalam, şunday. Bilinbeyle, жүрөйле. Кровотечение olup kettim жайда. Şu 4 yıldan beri orayım. Testesten больницага жатам. Больницага жатканда 1 yılda 2 жол жатам. Кээде акча жоктугунан 1 yılda 1 жол эле жатып калам. Ошо эми азыр Индияга пересадка деп атышат. Врачым боорун катып бар айтыптыр деп ошондой. Менде канда вирус көп экен, боорду жеп атыптыр. Кровать эткенде кыйналдым, каным дагы түшүп аябай. 4 балам бар, ошо 4 балам бактысына ушулардын жакшылык күндөрүн көрсөм деп ошо оорганда күйдүн да тартып аябай кыжылат болуп ушинтип оор акыбалда турам. Жолдошум 3 ай болду, 4-айга кетип атат. Оорубай эле бир жакшына жүрүп эле, жүрөгү кармап эле өтүп кетти. Ушуга чейин апарбаган жери, уккан жерин апарып дарылатып карап жүрдү. Aman 5. tamak koyup, düşünmüşler bana melek koyup, aman yaş ol kesere buldu. Bişbekten gelgenden ötü or bolup, kan ustu, ardından gittim. Ağzından gitti, ağrına kan kustu. Vraçların aytışı boyunca Indiyaga barıp bolunu almaştırış gerek eкен. Bizde 10 жол каражат жок. Kayınbirader, kızın 4 balası var. Büyü olamdan jakındap ötüp kettim. Kayınbirader sizlerden jardam surayım. Uşu kızımdan jardam berýüzler. Başta 6 ayda bir jatçı. Hazır 6 ay emas, 1 ayda 2 жол лечение кылат. Bunun emesi ötü lечениясы kıymat bulup eken. Balam akçası alıp turат. Ошо менен эптеп кызым лечение кылып
туған ұлттарым жақтан біліп кетіне. Ben destek olsun. Bulandı kim kıraydı. Kim gece aldırar. Kim gözüm kıraydı. Beni Allah. Çok hızlı ol. Eski akıllı kız bolasın. Sizi sakayıp gittim Burhan. Baldarım, yaşlılıklarını görsün. Ben daha el katarım şulardı. Turmuşka uzattı. Balamı löp. Жақсы günler yaşasak. Ne göre görüp. Şulardan baldarım ciddiasam. Çoğunsam dariger olmuşum. Rabamam akşamları darlayayım. Bizim sizden etkenler başka kırmızılarım kayıtlamasın deyip. Dört balam menen kvartira көчүп өтө кыйналып турам. Булай үйгө келгениме 2 ай болду. Квартирада жашайбыз. Тамак ашыма уккан убактын баары жардам берип жатышат. Тууган урук жардам берип атышат. Бирок үйүбүз жок ошо. Кайрымдуу кыргыз эли менен суранат элем. Борду сөз алмаштырыш керек. Ага чоң суммадагы акча керек болуп атат. Ага менде бизде деген акча жок. Ошого элим мен кыргыз бир туугандарымдан суранып кетет элем. Мага жардам бериңиздер.